سلام تخاتلتنا channel كمي كنيكم كمي تخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا أزيا قداس حبريتا بزعبا حلو كنتات ناي السودان نابي قوزو معبلالو انتاي قبرالو هذا قنيا كستاتات وي كم عبالتات أقاتي مزولو دما كنرينا سلزي كنتات ناي السودان كمي يالو كالوت حقراتا بتعد انتاي قبرالو بخمي من قدي زيقاتاتن يهدمالو أب السودان كحج تقاتي مزورلو بودبت أن عالم استحبر حبريتا دما كنرينا so the video زي very critically يز حبريتا زي سسميكم نزقبو عكاليو نزملكتهم سبات شركة قبرو دما بتحتنا حتىكم so مجمريا كنتات نايتم عبالتات كمي كم زلو أما نرأي حقرات تاي قبرالو دحريو أبتو كنتات ناي السودان كنحلفينا please like قبرو كساب مودة تتقاتلو Britain, Canada, the Netherlands, and Germany have withdrawn their diplomatic personnel from Sudan due to failed ceasefire attempts between the Sudanese Army and paramilitary Rapid Support Forces. On Sunday, almost 100 U.S. Special Forces personnel, including members of SEAL Team 6 and the U.S. Army's 3rd Special Forces Group, evacuated dozens of U.S. Embassy personnel and their dependents with the help of 3 MH-47 Chinook helicopters in a swift and secure operation. Other foreign nationals, aid workers, and dual citizens remain in Sudan. Meanwhile, hundreds of international staffers have made the difficult overland journey from Khartoum to Port Sudan, a route that some American citizens are also attempting despite the State Department's advice against it. The violence that erupted on April 15th has left over 400 people dead, with as many as 20,000 Sudanese fleeing. So, تكونتات كم تريود اللهم مبزحتن عبيت هجرات زيجاتاتن إمباساتن ستافناتن سراتنياتات ناي إمباسناتن سعيبان اللوا تن عبيت هجرات مالتيو قليان كل تجزينا غدا قليان والعليو مالتيو نتريفهم زلو زيجاتات دم أورجانيزا مقبار يجمرا الزك بهالكلو إذن أجر زي كابمتن العلي اللي بخاد السبرية مغنياتو زم زيجاتات زياتهم قليهم السودان نخسرحو نخنوبري لهم زمت سبات يوم نيرهم هجي أبتى جزء صبغ لعليها ينبرو حماك متخلخا كرميخا عدل يوهابهم هذا زجرم أبناي جبت إمباسي زقاتمه أبد حريت كناقرأكمه كسب كندي أفريقيان نافريقيان كبر خمزي بلنا زقلت اليود ما أزوم تعادو أزوم أوروبا ديوم أمريكا ديوم تشاينا ديوم كانوا هجرات نافريقيان كمي جرم كمزروينا كاباي زي كونه كابزا حنت متشوتي أفريقيا السودانوي قال عسمعوا نايب حق اللي بخاصة كيف زرباب أب تويتر بوست كوين يزل لك أب تمال مالتيو. Hi, my name is Simha Mohammed Al-Tidani Ibrahim. I am 8 years old. My message is to the United States of America, Europe, Britain, and China. I understand your intervention, your people, but every plane or ship should have been loaded with medical equipment and medicine before intervention. What can I say to Arabic countries? Nothing. انتهي تبل الله حق ذا قرب قال عقال شو من تعمت يا سمهاري شما كاب سودان يا سودانويت يام انتهي تبل الله يرد أنيو على أمريكا أوروبا أمريكا تشاينا كانوا هجراتون زيجاتاتكم كاب سودان كاب عقرقرن كاب تجمعكم كتوصوا خم تدليو تردين اللزيلاتهم اتنفرت زيجاتاتكم كوص آيلنز متأذى اللواسي كمان قربت ليسي نتوم نترف أبزل ناسي مدهانيت يخون كهلا حق هذا الرتيت حيسكم لنا يتمتون ممتان زي ترفن تنفرتسي نحكم الناس خون نبرد كمان حيسكم لنا يتمتون think about this مغنياتو زيجاتاتكم كتطحنوا كتقواي يخلوهم نتوم أبزن نترف كس قرب يتحاسبوا لنا النابلت لبخاد سبر ملقتي تم حلال فلو على بريليانت حسب سمعوا أكسام موداتا أنا بحق نفعتك على زيد ما تملقتي سبك بلوك زاربوز قبا Nothing. My God, please protect Sudan. God, save Sudan. I love Sudan. I love Sudan. I love Sudan. I'm proud to be Sudanese. I'm proud to be Sudanese. I'm proud to be Sudanese. And China. So نايب حكي أملاق بعال خال لخالنا نسبس السوبيا وصولنا نسخاجن أملاق بعال خال لخالنا أنا كرعتي بالسودانويت مخاني سودانويت مخاني حق سنة بلالا أوكي تبغ يبتعم تبغ جن اتمال اختناتا extremely زين هجرات زين كلن هجرات أبنا تنزيجا كقوايا خلوا زيجاتاتن كتحنا هردبدب كبلا خلوا قرب تلي نتوم كالو زيجاتات نتوم أبوز ترفزلو زيجاتات
كحسبالهم يقبا نيرو اتوم زيغاتات تريفهم زلو انتاي قبرلو نابي قصوم يهادملو انتاي معقبي يقبرلو مالو قدم نعو كنرما دحريو اب حدا لابراتورا قاتي مزولو دما كنرينا نفس وكف ولادي ندوقو كمهرو زلو اقداس معنا مجمريا نتمقشش ناتهم اكند نايك جاما وي ايفون تليفون كغوزو زفتنو نايك بركي وي ناي ابل بركن خغوزو بمنقد ستوك ماركت كمهرو مالنا مخنياتو اتحاده زعرق اتحاده قلنا حوار زعبي سلازخون كالاي ابترف غزيوم اكند تيفي وي جيمز صاوتو حدش مرتنكم مهارو كمعبلون كنعدما مالنا ارأيا كنا مالنا سالساي دما صباح لغوا بافريكا اب عدنا نغبرن خل غزاديو بيزنس ديو مسانا خوينوم ابت بيزنس تساتفتن تخافتن خونو مخانوم نؤمنهم كل غزي دما نمحرو نزن ترينايا من مولي هيوتهم كقصل ويو نزك حجز البروجرامات علينا تطعموا لي بلاكم ثانك يو فيري ماتش سودان ابزوان زي اتهزبي نابزو خدون نابز هادمون طفيو عقلو صبيبو ناي بحق انتاي كم زغبراي طفومني زلو سودان ازيا ررتي بزو حزيغاتات كاب سريلانكا كاب فيليبين كاب باكستان كاب هندي كاب اوروبا كاب امريكا كاب تشاينا كاب مول عالم مصي زنبرلا زلو يجي توم سوداناويان كاب سودان وصاي نافتن غربابتي ستيتس كم بحال نوبا ندارفور قاليوم نمدني قاليوم نقدارف قاليوم نخالوت كتماتات مهدام يركبوا له كم عقمخا مالتيو I know ابزي اب تويتر اجاقاطامي even كاب سومالاويان كندي زخونو عدوم هاغروم نفاري سديدا نسومال وسيداتهم الله قال لكم اب كومنت كم صحافكم لي انا كاب زخونه ماس ميديا زيرغبكو ايرتراويان ايرترا تمليسهم كم زلون زحبر حبريتا اب تويتر اب زخونه مع كنا زينا جن ايرغبكون كومون اثيوبيا اتيا زيغتا تخمتو تسلا كسبجي ايراخون كينيا كابتو مجمريا زيغتاتا كتوص استغايت ينيرا بحفشا افريكاويان كم تزدلي كم توم كالوت زيغاتاتهم زغوايو ويد ما نتكوينات كرغاغو زغوايو كغوايو اي رايونيوم ناي بحق تزحزنا ندما مسكين حزبي مسكين رهرو حزبي ابزي اتون ابزي وصون شجراتيو اتعدد ما كساب كندي عنيا خمزلا كند منتاي سبات ل 400 سبات ل 10 حساب دما ل 400 سبات ما يتمالو ل 10 حساب دما تمزابيلو قسيلون افقدوا كنتاتن قد يقولوا حنت تسكحكح سئل كريكم يجي السودان ابزوانزي انتاي كم تمثل زلا ريوا think about this اذا تحت عرضنا اذا عد ريوا كم يعني له اذا نورمال تراسبنا يتكالات ناي حزبن زنبرلو زنبر حزبيو اذا كبال جزيره زمزتقات فيديو كل سبد سكحل زليو اوشتي 10 معالتي ناي كندي عامتات تحت غرتي زيرو غيرهم مالو imagine تبع نغوز يوم كعرقيهم just a matter of غزيه كوسدي كندي غزيه كوسدي كعرقيهم نزغين نخت ملسو اي عامتات كوسديو انت تخيلي كمان وجز بحال كندي غزيه جيغان افريكا دحرت ندحري دغوتا زلو انتلو نغرات اب طاولا كفتحو زي مخالهم امونغو كلته زي ردادو كردادو زي دليو اب زي نساتهم زي موتلو دقوم زي موتلو وج كمزيلو عدي يبرسن يعنون الله شو ازتري وزلهم هي وابنات حج زقاطم زلو او وش حدت معالت زقاطمه عنواتنا نرزلنا حج تقندي ازارابو خوين زلو كنتات كنرينا اتناي لابراتوري او وش تقنتي حدا غنيانت الله نعو كنرينا بليز لايك قبروا تخطاتلو حجي ليتس جو إذا ودبت عنا علم زرقوا حبريتين نرزلنا so طيب لالو World Health Organization was a high risk of biological hazard in Sudan. ስለዚህ ሓደ ኣዝዩ ድሓን ክገልጽ ከለኹ ሰማይና After one of the fighting parties sized men ከም ዝሓዞ ንመን ምዃኖም ወገን ኣይጠቕሱን እዮም ኣብ ካርቱም እዩ ሓደ ዓብይ ላቦራቶሪ እዩ The laboratory reported contains measles and cholera pathogens. ስለዚህ ሓደገኛ ናብ ካልእ ሰብ ከስፋሕፍሑ ዝኽእሉ ሂወታውያን ነገራት ዘለዎ እዩ ዝባል እዚ ድማ ድሓን ክገልጾ ከለኹ That is extremely dangerous because we have
polio isolates in the lab, we have measles isolates on the lab, we have cholera isolates in the lab. So there is a huge biological risk. So እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣካል ናይ ፖሊዮ ናይ ሚዝልስ ከምኡ ናይ ኮሌራ እዚኣቶም አይዞሌት ነቲ ሕማም ከስፋፍዑ ዝኽእሉ ቫይረስስ ወይ ባክቴሪያ ኣብኡ ዘለዉ ስለዚ እቲ ንዖም ሒዙ ዘሎ ኣካል ንዓታቶም ናብ ሰብ ከም ዝዝርግሑ ብምግባር ከም መዋጊ ኣፅዋር ክጥቀመሎም ይኽእል እንታይ ይበሃል ባዮሎጂካል ዎርፌር ይብልዎ እዚ ልክዕ ከምዚ ከም ኣብነት እዚ ናይ ኣብ ግዜ ኮቪድ እቲ ቫይረስ ከመይ ገይሩ ንሙሉእ ዓለም ኣብ ሓደጋ ከም ዝእቱ ከም ዝኽሪና ኢና እዚኣቶም ድማ ሓደገኛ ካብኣቶም ላዕሊ እውን ሓደገኛታት ቀተልቲ ዝኾኑ ሕማማት እዮም ነዚኦም እቶም ሒዞሞም ዘለዉ ኣካል ናብ ህዝቢ ተፈኒዮሞም ኣብቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከስፋፍሕ ዝኽእል ሓደገኛ ፀገም ኢና ንዛረብ ዘለና huge biological risk. እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም መን ዓይናይ ክፋል እቶም ሰራዊት ናይ ሱዳን ድዮም ወላ እቶም ራፒድ ፎርስስ ወይ ካቶም ዕጡቃት ምልሻ ንብሎም ዘለና ዓይኖት እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ካብ ምግላፅ ተቆጢብሎ ስለዚ ኣነ እውን እዚ ክብል ኣይክእል እቶም ቴክኒሽያናት ነቲ ላቦራቶሪ ዝከላኸሉ ነቲ ነገር ዝኣልዩ ዝነበሩን ካብቲ ቦታ ተሰጊጎም ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣሎ and could not access ስለዚህ ነቶም ኩነታት ሴኩሪቲ ኣብ ውሑስ ቦታታት ውሕስነቶም ንምሕላው ክገብሩውን ኣይከኣሉን ካብቲ ቦታ ስለተሰገጉ ስለዚህ ብዕላማ ዝተገበረ ነገር ምዃኑ ይረዳእካ ካብ ዕለት 15 ወርሒ 4 ዝጀመረ ውግእ ክሳብ ሕጂ 459 ሰባት ኣቢሎም ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ ኣሎ So, comes in Rio Zelanayu. حجي حنت نجار كريكم أتي زحزن كفالنا أفريقيا زحزن كفالنا أفريقيا مالتيو هيوتنا أفريقيا ويان سلزين خبرت رايو زخاف سودان تراي كل هجرات إن ريو حكيو حجي بزعبة حادث موت زيجا ناي جبت عوي كزرب كله كنسمينا let's listen انتهي بلو Abdullah Hussein brings us more details. The Sudanese army issued a statement accusing the Rapid Support Forces of killing an Egyptian diplomatic affiliated with the Egyptian embassy in Khartoum. The statement said that the Rapid Support Forces targeted his car and killed him on purpose, but the latter issued a counter statement quickly denying these accusations, citing the statement of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs, which denied the death of their embassy's employee. However, the Egyptian Foreign Ministry returned and issued another statement confirming the killing of the Assistant Administrative Attaché at the Egyptian Embassy in Khartoum. The Sudanese army apologized for what happened, saying it was an unintended mistake. However, the Egyptian Foreign Affairs did not point any fingers or even mention either side of the conflict in their statement. With the US-Saudi mediation, both the Sudanese army and the Rapid Support Forces agreed to a 72-hour ceasefire. Each side So, እንታይ ብለና ፀኒሖም ሓደ ኣባል ኤምባሲ ናይ ግብፂ ኣብ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣብ ዘሎ ኩነታት ተቐቲሉ መን ከም ዝቐተሉ ድማ መጀመርያ ሰራዊት ሱዳን ነቶም ዕጡቃት ምልሻ ንሳቶም እዮም ቀቲሎሞም ኢሎም ሪፖርት ምስ ገበሩ እቶም ዕጡቃት ምልሻ ድማ ንሕና ይኮናን ኢሎም ንሓድሕዶም ክወናጀሉ ጀሚሮም ማለት እዩ እቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ መን ከም ዝቐተሎ ብትክክል እዝን ክብል ኢዱ ናብትን ከወጣውጥ ኣይፈተወን ክልቲኦም ወገናት ግን ብፍርስ ተላዕለ እዝን እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሰራዊት ሱዳን ብጌጋ ዝተገበረ ወይ ከዓ ስሕተት ምዃኑ ገሊጹ ይብል ኣሎ ኢማጂን ንሓደ ህይወት ሰብ ሓደ ይኹን ወላ ህይወት ክቡር እዩ ወዲ ሰብ ክቡር እዩ ን459 መን ቀቲልዎም እንታይ ኮይኖም ኣበይ ኣትዮም መን ይተሓታቲ ብዛዕባ እዚኦም ክዛረቡ ወይ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ የለ ብዛዕባ ሓደ ዝሞተ ግብፃዊ ግን ንሪኦም ኣለና ከመይ ሃርገፍገፍ ብለለዉ እዝን ማለታይ ማለት እዩ ብኻልእ ተዘዊሮም ዝኸዱ ምዃኖም ናይ ካልኦት ዜጋታት ንምውፃእ ንምውሓስ እጅ እውን
ኣብስተፈላለየ እዋን ተጻቦታት ተጠውነብሉ ይበሃላሉ ንመን ይኸሱ ነቶም ወጻእተኛታት ኮሮዲዮር ወይካ ኣፍ ደገ መውፂ ንምግባር ዝተገብረ እዩ ነቶም ነበርቲ ደቂ ዓዲ ነቶም ህዝቢ ነቶም ኣፍሪካውያን ነቶም ካልኦት ዝግበር ነገር የለን እዚ ድማ እንታይ የርእየካ ንሕና ኣፍሪካውያን መጀመርያ ፀገምና ንሕና ኣብ ነፍስናን ኣብ ኣሕዋትናን ኣብ ህዝብናን ክብሪ ስለ ዘይብልና እዩ it starts right there ካብዚኣ እዩ ዝብገስቲ ፀገምናትና ናይ ህዝብኻ ቃንዛን ሽግርን ዝስማዓካ እንተ ዝኸውን ነይሩ ኩሉ ነገር ፀገም ኣብ ጣውላ ክትፈትሖ መኽኣልካ እቲ ፀገም ግን ነቲ ውግእ ዘለዓዕሉ ነቲ ውግእ ዝጉስጉሱን ዝገብርዎን ኣይሳተፍዎን እዮም እሱ እቲ ፀገም ደቆም ኣይሳተፍዎን እዮም ኣሕዋቶም ኣይሳተፍዎን እዮም ቤተሰቦም ኣይሳተፍዎን እዮም ካልኦት መሳኪን ህዝቢ ኣብ ዘይወዓልዎን ኣብ ዘይሓደሮን ኣብ ዘይገበርዎን ኣብ ዘይሓሰብዎን ኣትዮም ሂወቶምን ኣካላቶምን ንብረቶምን ዓዶምን ይበርስ ማለት እዩ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ናይ ኣፍሪካ እንሪኦ ዘለና ዝሕዝን ክፋል ኩነታት እዩ ነዚ ድማ ኢና ኩልና ንቕሕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብግል ክትንቀቐሉ ዘለዎ ንውግእ ክትጉስጉስ ከለኻ ኣነ ናይዚየ ክትብል ከለኻ ንስኻ ከይድካ ይኮንካ እንትሞቶ ዘለኻ ካልእ መስኪን ሰብ እዩ ዝመውትን ዝቆስልን ዝስንክልን ዘለዎ on the condition that the other will stop all kind of hostilities and abide by the 72-hour ceasefire. People in Sudan are in urgent need for this truce to stop these clashes from resulting into more civilian casualties. RSF said they were subjected to airstrikes while helping to evacuate French diplomats, which endangered their lives. On the other side, the Sudanese army responded to this statement and described it as an incorrect and false information. The ongoing evacuation missions of all these diplomats and embassy staffs raises concerns among the citizens of Khartoum. People are considering it as a harbinger of a fierce war and believe that Western and Arab countries have totally lost hope in peace and reconciliation between the So, مساكين حزب السودان بحكي እቲ ኩነታት እዚኦም ኩሎም ዜጋታቶም ክህድሙን ከውፅኡን ክሪኡ ከለዉ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ተስፋ ስለዘይብሉ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ስለዘይኩሎም እዮም ስለዘይኩሉ እዮም ህዝቦም ዝህድሙ ዘሎ ብምባል ብጣዕሚ ሞራሎም ከም ዝተንከፈቶም ነበርቲ ናይ ሱዳን ሓዚኖምን ጉህዮምን ከም ዘለው ይገልጽ ኣሎ ናይ ብሓቂ ድማ ሓቆም ዓለም ሕቆኻ ክትበካ ከላ ልክዕ ከምዚያ መፅያ ነቲ ፀጋታት እዚኦም ዝሃድሙ ዘለው ኩላቶም ካብ ህዝቢ ሱዳን ዝበለፀ ሂወት ዝነበሮም እዮም ቃል ዓለም የድልዮን እዩ ካብ ዝበዝሐ ካብ 70 ህዝቢ ሱዳን ንላዕሊ ዝነብሩ እዮም እዞም ብነፈርቲ ዝኸድ ዘለው ብኻላ ዘራርባ ኤውሮፓውያን ይኹን ኣሜሪካውያን ወይ ኤስያውያን ኣብ ዓዶም ጥራይ ኣይኮኑን ክቡራት ኣብ ኣፍሪካ እውን ልዕሊቶም ዜጋታት እዮም ክቡራት ዝበለፀ ስራሕ ንዖም እዩ ዝበለፀ ኣገባብ ንዖም እዩ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ይነብሩ ሽግር ክመፅእ ከለኻ በቅበቅ ኣቢሎም ሓደ ከባቶም ዝቆስልን ዝመውትን የለን ኢቭን እቲ ናይቲ ክሳራታቶም እውን ካሕሳብ ክወሃቦም እዩ መንግስትናቶም ሂወቶም ንክጅምሩ ክተሓባበሮም እዩ ኩነታት ሰላም ምስ መፀ ድማ ከካብ ቦቶም ኣምፂኦም ክገብርዎ እዮም ንኣፍሪካዊ እዚ ኩሉ ዘጋጥሞ ግን ዝግደሰሉ ኣካል እውን የለን እዚ ክሕስበና ክኽእል ኣለዎ ከጨነቐናን ከጉሄናን ከሕዝነናን ከብክየናን ይግባእ ሸው ከምዚ ነገራት እዚ ነገር እዚ ፅንኩር ክኸውን ምዃኑ ፈሊጥና ንኣሕዋትና ኣብ ኩሉ ዘለው ሓደራ ተጠንቀቑ መውፅእን ተረኺብኩም ድማ ውፁእ ናብ ክትወፅሉ ትኽእሉ ቦታ መባላይ ንሕማቕ ምክንያቱ እዚኣቶም ካባናን ላዕሊ ሓበሬታ ስለ ዘለዎም እዮም ህዝቦም ብፀጥፍን ብገለናትዮም ህዝቦም ዘውፅኡ ዘለው ኣይሆፕ ህዝብና ድማ ተካብ ዘለዎ ኣምላኽ ባዕሉ ኣለዎም ብዝኾነ መንገዲ ሰሊኾም ድማ ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተረኺቦም ክወፁ ክትነግርዎም ይምሕፀን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንዘድልዮ ኣካል ስደድሉ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣብዴት ኣብ ዝኽውድየ ነዚ ኩነታት እናተኸታተልኩም ኣገዳሲ ምዕባለ ዝበልኮ ከቕርበልኩም እየ ክሳብ ሽዑ ኣምላኽ ባዕሉ ንሱዳን ባዕሉ ሰላሙን ቅሳነቱን ርግኣቱን የውርድ ኣላ እናበልኩ መልእኽተይ ክሳዝም እየ ሰናይ ግዜ ቻው ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛ ድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች